Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciban sedam tua. Nah, rekan-rekan kerja kita yang nani dapat, ini kira ju. Jadi menu sedam tua rekan yang bahagia. Lun disampaikan ke Abu Ci urang ngasin sabo videonya dan lun pi nalun dengar berita Abu Ci urang sigli ya. Urang sigli tinggal di Lawang ah. Dan lun pi sigli sit bentuk salah paham kah. Abu Ci saatnya 4 positif mantang di Kanada atau ke kedai Israel. Kiban ka caram tu ah. Jadi balon sampaikan sabo videonya ke Abu Ci. Ada mujud Abu Ci nyan akai-akainya berubah bacut. Bekle perkataan urang Lawang. Nya dah pegah urang Lawang sangka gasa tak sangka urang Lawang lagi mandu padahal Abu Ci kata. Ngangkah. Jadi ulun tuan yang na di posisi lu semua daerah los ulun sampaikan ke Abu Ci ah. Abu Ci ada mujud nibak hajinya bukan wo usigli. Bukan wo gampung do ni. Nyo gaduh tu ideh di Kanada ideh negara ju gaduh pegah ulama meno pegah ulama medi. Abu Ci thiura paduga nam ratib. Nama lebih ataupun lebih ataupun kurang. Yang nulung hana. Kiban pendapat dari rakan-rakan lun tuan? Ni Abu Ci. Hana can gaya Abu Ci. Abu Ci urang gasin apa ni Jadi pakan sampai hati man Abu Ci menghinakan ulama-ulama Aceh ataupun hana galak ke FPI. Pakai iya bang, buat lain lo. lun yang gaya ingin lun bertanya ke ro ni. Letak kejadian dakalon bak YouTube atau ro ni. Memang video letak yang kau menantangkan orang Aceh. Ada mujud hai syaram tua, hai Abu Ci tua. Bekli lah lagi yang. Ada mujud ubah profesi bacut. Akai jamun kajit nebah tu. Apalagi lagi ro ni hai Abu Ci urang asin. Kalepah kedai Kanada. Ikan mau matang di Aceh noh nam salah je. Ni kira ju hai Abu Ci. Dan lun pi hirian sit. Di saat loncok YouTube sampai-sampai muka ron aja. Dalam 2 orangnya nasib lom buka YouTube. Bahkan video ron hai Abu Ci urang asin. Nah bertanya di YouTube ronnya pakai FB ron setiap ron buka sampai di dalam keadaan diblokir. Setidaknya Abu Ci sendiri yang memikirkan. Ban kira Abu Ci pakai FB ron di blok. Payah tayang dengan diri ro sendiri ya Abu Ci. Nyoka sama-sama dapat video dengan Abu Ci. Abu Ci urang gasia lun Abu Ci urang pengo dah nama salah je. Ban. Mungkinnya wajah-wajah kamu hai Abu Ci. Lagi ro ni panena ci urang kurutha generasi nang ro hanali ai dah bikian. Yu syahadat ulang. Yu syahadat ulang deh begah rakan-rakan yang nampak di likut tu. Hai loh nak buat bercit begah. Bentuk umma ka begini begitu panjang lebar hana apa cik tu. Cuman punya masalah agama. Insya-Allah hai Abu Ci matang tak mikir. Ban Abu Ci. Jadi ni buat video lu nyopi hana perle panjang lebar hai Abu Ci. Semoga aku berjaya dapat tu. No mantang. Belum pegah habar secret wakrek nyo nasalah lolaki muamba orang don menundum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.